Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Musuqayqa shuk ari nisqawanmi kallarin. Ñuqaqa ñuqa huyashqakunatami tukuy kunallatatik rimanipis llakichinipis. Chaymanta ñuqapaqlla kawsanqapaq mana allimanta kutiri. Riki ñuqaqa pungupimi wasiyuq nishpa shayakuni. Mayhanpis ñuqa rimashkata uyashpa punguta paskaqpika paypaqman yaykushpa paywan mikushami. Paypis ñuqawanmi mikunqa. Millayta mishaqtaqa ñuqa hatun tiyarinapimi ñuqawan tiyachisha. Ñuqapis millayta mishashkamantami ñuqa yayawan paypaq hatun tiyarinapi tiyarirkani. Apocalipsis 3:19 manta 21 kama. Mikunaman ñuqanchikta shuqtiqkuna convidaqpika may sumaqmi kan. Ñuqanchikpaqqa ima mana llakichu ashtawanpis kushimi kan. Yurinkichu may sumaq mikuyta shuqtiqkunawan rakishkata piwantik mikurkanki. Pikunatatij convidarkanki mana kashpaqa pikunatik kikinta convidarka. Tukuy chaymanta yallika ishpichik Jesucristomi ñuqanchiktaqa shuk mikuyman convidakun. Y paypaq convidashkaqa mana yangachu kan. Achka balik kashkatami kayka rikuchikun. Ñuqanchik iglesiakunapi rikushkaqa mana yangasachu kan. May sumaqkunatami rikukunchik, may allikunatami rikukunchik ya Dios rurashkata. Ya Diosqa kawsaykunatami musukyachikun shuktiyachikun. Mashnatami ñuqanchik alli willayta katikushkamanta, alli willayta kasushkamanta y chashna Jesucristo pagman kuchuyaqpi ñuqanchik kawsaypi ñuqanchik iglesiapika musukyay shuktiyaymi kallarin. Ñuqanchik matrimonio kunapipis rikukunchikmi alli tukushkata, alli yashkata, llakikuna problemakunapi kashpapis Cristo Jesús ñuqanchik hogarpi matrimoniopi mandakushkamanta. Apanakuykunapi mana alli kashkapis alli yakunmi. Gentikunaqa paykunapaq diviashkamanta lluqsikunkunami. Iglesiaqa mirakunmi chinallataq ashtawan gentikunami kishpirikunkuna. Tukuy kaymi shuk convidayta Jesús rurashkamanta. Paymi ñuqanchiktaqa convidakun ima ashtawan hatun may sumaqman. Kutin ñuqanchikqa ari ninami kanchik. Chika Jesucristo ñuqanchikta mashkashpa ñuqanchikwan tupashpaqa paymi ñuqanchiktaqa musukyachin shuktiyachin. Chaymantami ñuqanchikqa kritukunchik ashtawan alliqa shamunariq kashkata. Imatatik yuyanchik kay verso 20ta ridashpaqa. Riki ñuqaqa pungupimi wasiyuq nishpa shayakuni. Mayhanpis ñuqa rimashkata uyashpa punguta paskaqpika paypaqman yaykushpa paywan mikushami. Paypis ñuqawanmi mikunqa. Rimanmi kaypika mayhanpis nishpa. Kay convidashkaqa mana wakinkunapaqllachu. Tukuykunapaqmi. Mayhanpaqpishmi ninmi. Jesus convidashkataqa ima horatik chaskirkanki. Ima horastik ari nirkanki. Kanpaq kawsayman yaykuchun. Kanpaq kawsaypi paykachun. May valikmi kan ñuqanchik yuyarina. Maypi tijkarkanchik. Jesus ñuqanchikta mashkanamun shamuqpika. Kutinkunanqa maykamatik ñuqanchikta pushashka. Imashinatik kanpaq kawsayqa shuktiyashka musukyashka Jesuswan tupashka punllamantaqa. Tukuy ñuqanchik kawsaypi ima rurashkapimi kishpichik Jesucristoqa allinishka, yurishka, hatunyachishka kana kan. Chinallatik ñuqanchik riqsishkakunaman ayllukunamanpis parlanami kanchik kikinpaq ñuqapaq kawsaypi Cristo Jesús imata rurashkata. Kishpichik Jesucristomi mana chaykushpa kikinta ñuqata mashkanamun shamurqa. Kutin paymi ñuqanchiktaqa musukyachin. Apu Jesucristo ñuqanchikta mashkashpa tarishkamantami payllatik musuyachirka. Chaymantami ñuqanchikqa kritukunchik. Payqa ñuqanchiktaqa mana atichingachu. Payqa mana ningachu paywanqa mana kanichu. Ashtawanpis payqa ashtawan allitami kikinpaq ñuqapaq charikun. Chaymantami kritukunchik. Payqa ñuqanchikta mana sakingachu. Shinallatik ñuqanchikpaqqa ashtawan allikunami shamunqa. Kutin paywan tupashkamantami musukyashkanchik. Chaymi ñuqanchikqa kritukunchik. Payqa ñuqanchiktaqa manatik sakingachu, manatik kungaringachu, mana ningachu paywanqa ña pudinichu. Shinallataq paywan kashkamantaqa ñuqanchikpaqqa ashtawan allimi shamunqa. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapaqqa, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.